umunan biti mo gisusuay katapurimanan toriri mo dato sinduan kada katongo haruson lihon haruson lihon nong gitambalut Yesus kasasarit korong mamodumi ay soko iran sinunong kadang katongo Yesus na sondihon harmaso takong sanguna kosoroto dinangaan kakan korong ginaw itong sara kada katongo haro ison lihon haro son lihon no gitambalut Yesus kasasarit korongo mamoduli ay soko irad sinunong kadang kotongo lihon haroson lihon no gitambalut Yesus kasasarit korongo mamoduli ay soko irad sinunong kadang kotongo Yesus na sondihon ay soko irad sinunong kadang kotongo Yesus na sondihon kadang kotongo sondilo di Yesus. Kaya senang suabon kumadati din sanan kanong misisa takod isuang sambayang kinarahingan isuang kerajaan sorga kasuabon na bayano insan pod on sikawihay mantadot pangahakan nu kisam kaano pakagay magyampay di isuang kasisan da sumbayang diti kon sikaw da sa kadung nu gisambot kasondot tatamodon na pelajaran na bayano kasuang ginawa dahay tarimon dahay maya do kuposin dahay tikita daw tinasambayang dahay iso ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanong kasuabo na insan po kumadati. Kaya bayan na po nga 20 hari bulan 5 hari Kamis. Hari Kamis jadi bayan na hoy. Ay tajuk tay ka tuluh na po panambarasan dati nga panabur. Otapot na padahom ay tuluh na pala nga panukadan sangulun at panabur nga pamumusarahan ko na sa kira na po di ratian ko mananasa dila panabur nga suway na di tas karangahan gi panukadan sangulun at mananasad ka naman suway na di katutukon na mananasad may ko na pa di malayo di ba panabur tajok ki. Okay, pelajaran pa dati pinempod hilad Matius pasal 13. Panaro matidit ayat dati tibay no nga ayat gimana ko piyot ay nurid di
taguangon gitu. Isuang da Matius 13 manto ko po impunay mantadet ayat 1 gisom dot 9. Antakan na po tadaw idi saliwan na Yesus mantadet iwalay minirikaw diri disandet danau. Ya ko pila danau luagan lah ki. Riko tadi tulun kagumuan ahuyud payala may urok-urok di Yesus. Gisom dot minay siya sakay di paraw minirikaw dahiri. Asusah imo tigak betit o gumumoy urok-urok ki. Nakura tu ngay di siya sakay paraw. Mila di barasan dat ay manunay sila harakapuriman miya galit adadan ki. Ada di mani hara double standard mila na po ay salaan po nga magiagal. Jadi ang siya sakay paraw ay ina pa di hikagumuan nga pairikaw di paingkakatid hiridisan dit pantay hiridisan dit luagan man kuno po luagan laki sarahan na dati berdiri sa nginging kakat sera na po orohian to ko mo kinongaw tay ko miyampay ditulun hidi napadulim pa yung kurat ay kay ririkohan no pa yung irikaw patay ko pa yung kakat nga asapa ni do orohian ko dami yang pa ditulun hindi man tadi di gumuot na Columbus di Jesus dahiri pensuang nagi komandat panukadan kasih harus ang ulo na Nugya humanto ko paratya ilat panaburil lo Haras ang ulo na mangungumo man na po mangungumo lagi. Haras ang ulo na mangungumo. Sayra na po naman siya pasasado linso-linso dat tanomon. Nga hara naratu dahiri di sandaralan. Rikot na di tombolog, minipangakan, gisombonay, manananom. Okay. Manto ka na po. Pinarati di eldali sayaki, manananom. Hara nagi kadawhod naratu dahiri tanah da kawatuhan, it akuri o tanah, sinumuni hindi ka piyahi tinanom idi, nga mantad ko onipi sa tanah daw, sayra dot sinumilaw ta daw, karyaw na di. Tu ay sa gamot. Kumaturo, hara nagi naratu dahirid kabulungkutan, sayra dagi numayo, ikabulungkut, sayra dat minggayo hikabulungkutan, nasidong, naimpit, gisom mo napatay. Hara nagi naratu dahirid tanak dit asonong, tanak da oluhub, minangua. Harat ing hatus kalipat, ingonom na hopod, talo na hopod. Nah, ilo na rin. Jadi, sayra na po di, na Columbus si Jesus iri. Ina po di, murid-murid di siya nga, minuhat, hara di paguhatan di lo. Nuka. Nakura tu, mo boros ketika gumuan, mamagunah dat panukadan. Sayra na pod menomboras takad mamagunah da panukadan nga
kararangahan po di nga yun dit haro nohot no kay lamalambot ta takuri gi sira na pod minay popoy lahi na binatan di Daud paing kukuraralan di siya pinapoylo panukadan na kadaw okay? Haratit sangulunat numan panjarawo ka okon harati sangulunat kitu tanggot kumadi raja nga numan di raja poy duo numan popirio numan pugaso itu tang daw sayra da minuli haradi tulundat kitu tang kumadit tulunid di nga mamay na gid tulun inggorito ka no kadi Raja Daud tok apatut tadi man tagako inatulun da diti pemagunan ka nga iya iri kadid kadin na binatan gi kadang-kadang ko ihati no poti nga sera no pod tilambusan to kod manhak kataguran ni kaboboyhon dati kadang-kadang tumugod to kay megalidit o kwatubo piringon tumpo kay kang kabo nga sayra na pod haro pay pawawayaan o megalidit ay sasamada ni ginawa lagi haro ikan sasamadan nga haro nagi may tumugod ano po ay lanam pa yung kukura kaboboyhon to kati haro hiit nam iyati nagyati tulun mo magisusuhay kaya hari hit ako kuaan hari amo nga ino pa day kalansanan dati iyati sebagai pananod na kinarahingan paing kukurah na pa tawin paing kukurah na po at pamamoras nga tari mo anto ka na padagi man patori mo itinapagyat susunod dat ay kumada titinga okon ko 100% okon ko hatos piatos dat kasinduol magisusuay ka puri mananto ka di ba tori rimod ikasindualan ka di konsikahan ki ilo nat atumbayan to ko dat ay mantad ko magisusuay ko puri manan dati nuno na pa'y awayaan dati nga magisusuay panori mo dati harani ko tori mo dot naakan do tasuhot pumumoros nga haro hiit alam bayad piya hisusunod nga ahi ko tori mo ako kuhaan kasari adi lo tingawi may pogampuong nga karikatan nila tingaw papakitod secara langsung to kana gitu ba numan no rakamo iri oke jadi nokurah tu i murid-murid Yesus sendiri nga miniuhat nokurah dito maya dat panukadan ka simbar na po di Yesus montok dia nanuan ke karunia domongilo rahasia kerajaan sorga nga iyolo na po nga amo isay na po iharo umadaw man patahako gisambot mahabay-labay nga isay na po hit amo kiharo nuno na po hiharod idaw nga ngayon ano mantag daw susuway di karangan lad inagidi haro tok kamabay-labay na gindo inagidi taiso ngayon ano hiri nakakuan dat iho ano po nga mo ng boras iswanggat panukadan kumadilo nakuro hali piyak kakito nga ayelo kakito hali piyak korongaw
nga iyalo na pom amo korongaw aylo karati tok koyom iya didit mile borosandat no ruani di kapilo gi hali piahdet nuno kadilo hali piahdet kokito nga aylo kokito mari hali pihak korongaw nga mereka tidak mendengar. Apa korongaw, apa karati. Susuay di kapurimanan dati adiki nga paingkurah to kayati. Korongaw nga ay korongaw, kokito nga ay kokito. Sirad iswanggot ay perbincangan sekolah sahabat. Hara timpu-timpu dat ay magisusuayot kapurimanan dati ki. Sairan pemandi sangulun imbulayay nga yodit alu mis ogu mo na pamintalan ka pa ng barasan. Nga hari kasari nga man nakagud ditiso nga ogu mo na pakadawat haro pakaguit o sukay suway ko it o kita ditiso. Iya ti tako nakadawat ti kadang-kadang kat insanan to kana po nga akon ka magisusuay orikot. Buli jadid haro ni orikatan doho na po kapurimanom nahayay kuno hit orikatan ko i osukay ko nga sayra na po imbulayan kagudo kayo hiyo kayo. Agumo po himilan man imbulayay ki. Ilo no kasanangan to kalod isuang dat kapagisisaan. Isuang da sikulan dati. Yeah. Okay. Man pa dati po simbula dahil da po damualo. Haro pa dalo pa ng barsan. Dadi nga man to kano po nunu hakamoyon. Nunu tamodon. Idit panukadan. Da pinalambus di Jesus. Man tadi di pakinongho na da kauhot kamoyon idit mananam idi. Padam siam. Montokot o insana na tulundi no korongo di boros right ko kerajaan surga. Nga ayolo karati rikot na dit araat minoy pagahaw dan nunuhi pinasasad isuang da ginawa di tuluni di. Iri na matiit linso dot iri na mati linso nakasasad dahil di sandaralan. Kumuiso. Nukad hilo inapay tulunan na korongaw di nga aylo nakarati rikot tadi rogon minay pagahaw. Haro nagikanta kandat asaru to kanad papaindalan dat nunununo ka program karuhanian nga aiso no po kapiyot ipiyahi ka borosat o minat ko manudat tumilambus so balajar nga aiso to kano insalawon na haro no matiit kanta kano miya galid iyahay ka daw o soro kuno di taon 90-an. Asaru na papaharod nunuh hakumpulan hingga kinenan dit miloh da paharan. Gisam bodondo nga kasusah nadharohit kaborosat aminat korikot toko diri nga tok boroga mangay na tulun. Papaharoh tokod kumpulan nga asusah ikamondat ay asusah na tumambus ka. Haroh ikapurwanan dati ti di hari ginawa.
tosoro dati. Lobi po di dendo. Kadang-kadang rumikot tokod may papaharod program karohanian. Nga, natagalat kiw gama ngay tokon ti kabay no. Oh, iso iti dati ti ka. Kristiyan ngay tokod ti ka. Oh, miagalidit agayon hot kaboling kahangan dati papaharad timpu dodundo. Hingga kininon bobos sapad imila dati kalapusam pay program kesehatan. Nga iri ya nga gumu nakaboling kahangan. Tangawulun dodundo nga no basat politik. Gisam ba isuang korohanian nga lebih kurang nahat penerimaan dia lo. Pengkurugiat kebasan na politik kangko. Harano patahakon, tarimon ka. Tok huruf po dilo manuk. Sayra na pod mingkaruruhay politik nga nasili na kaubasanan de itinopot pati nga papaharod di komundat serangan fajar serangan fajar kada padi nga iri no hit manhakid dit ang tomo ang ragang-ragang o buhaw amno katangulon dia bagi tarima ka tapi undi isuang kakarohanian nga na tanaman na tangulon nila kari katokod po pindalan do program isahin no po nga tarimoni diyo nga undi undi na po nga suway no diyo na Thailand isu ang rohani nga nakatanom na hit kaubasanan ng megalidi asaraw ko hibaras di Pastor Josh Gantaro panangid dilad pansiyangan nung kasyo kami ni pastor siapapun kami terima ka tok isa dita atau deti digi sorohan pagid tulun ka wago dahiri sayra da korikot ka diri nga kardiolo isahay na po nga tarimon dahay ka atau di mo tigat kapurimanan deti di jadi isuanggot program karohanian nga itikan takandot isahay na po nga tarimon megalinoretan ko dito di sayra na po korikot ako diri kadi Pastor George nga kami ni pastor siapapun kami terima korikot titik agama dia terima ni dahay korikot titik dia terima ni dahay korikot hari sabat may sambayang nga sodopon kita no house manu katagada nga no sagulo na mantad siapapun kami terima Adventist datang kami terima apa agama datang kami terima nga sebagai pananu da kinarahingan iati to kay milot teologi noroitan gya di pelajaran dati dit nakatalib ato ko milod haraho duo hotuan mamili to ko na matitiso iati no pati nga perlu to ko haro pendirian haro ketetapan da ginawo do hinggo hot igitan dati nuka di Yosua main do ko pilio ka hari nang kud teko tumanod ko kinarahingan nga iyo ho nga iyahay
O insana na ahli keluarga mamilit tumanu da kinorohingan kasyo. Tok yelo nada penderian to kok gi. Nga o susah to kay mati det ay mihagal di Yosua. O susah. Paingkuro kumon kud o susah. Haro keyakinan di siyo no kasyo. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah pada Tuhan. Mila kay tiadi. Nakura tu dan seisi keluarga, seisi rumah kadisyo. Haron keyakinan di siyo do inupay keluarga daw nga paintano di kinorohingan. Iyoho na pa kapurimanom miloh na po man takatihom. Iyoho ka gisa mo dirid iyoho o dati tori ka titigi. Tu inupay sa isi rumah ako nga ato kay mila jaminan. Ato ko kajaminom sa isi rumah ako piyo ko pingkuro. Buli jadi dat iya na hom ikaruhang no. Tay ko iya na hom haros ang ulo na tanak no. Nga Yosua no kasyo. Tetapi aku dan so isi rumahku akan beribadah pada Tuhan. Harap ko yakinan di siyo inupay keluarga di siyo. Girot na iki. Jadi ilapay kumon kud ka ihati na pati hom to kay korikot tumiyagalo di siyo. Mungkin harap ya nga akon ka agumo gi. Nga iyoho gisomod ilod iyoho o dati torikot ilo. Tu ilo no keyakinan dati. Iyoho akan beribadah pada Tuhan. Ilo na podit. Iyoho sang kawalayan ka nga aga-taga tita purimanan dati. Ay mga kuelanom sang kawalayan to ka buli jadi sang ulun to no. Ilo no mati kabaling kahangan nga dati lo gi. Okay. Ino padihit. Kumadua. Linso dai nakasasad dahiri tanah di kawatuhan. Iri no padi nga ino pa itulun nga nakorong audit borosidi o sikap po nakatori mo miyampay o tood. Doon po daw miso nga amu nakagamot tinumahan di nga aruhay sayra da korikotot panginggoritan ino po di tulun di nga nakamuratag murtad. Nakalombus ko na ti pelajaran di gulo nga suguton to ka nakago ki. Pisugut-sugut to ka to to ka pagyan na tanod. Kagumuhan to kayo matitilo ka daw. Nakagamot. Iborosan ko kagumuhan nga ilo nagyat awayan to ko ki. Hinggo-hinggo. Nga ako nakagamot nga puji Tuhan tu apa na kumuratag. Na nakagamuti nga ino pa ikatumbayan nga onipis. Kinumapal. Okay? Ako noon quid iyo mati nga haro it kemungkinan daw ilo ikadaw. Sayra na pod nakatori mo takatit. Boros sa kinarahingan. Nakataubat to ko nabaptis to ko okay? O sikap pot sinumuni minintalangi katumbayan dati nga susah na di gumamot. Nakura to susah gumamot ipagilitan to ko dot panginggaritan kainggaritan no pamugunan panindasan panganyayaan. Ilo pang anyayaan nilo nga harohi secara it agat nga harohi it yadit angagaan yadi misok-lisok gisambot iati no pa nga ompuong iti karuhan yan dati. Nakataubat ako harohi tambalutot
Yati ngai indo di laid ka. Aroy tambalut dati buang batu kono di kopio ka. Magangat to haus. Nga no kanda dati. Abuli bo na tangakuri bo ka. Asagit to mo ditit. Talo nitid dando man po na pamalasu-lasu guang ka. Nakumbalo ko yung matitid eh. O ngayon hari jadi tinumaan jom puto. Ito guangan nuhi anggota. Tok agat to matitid di tong Pinay. Oba sebagai sediwa nga ay akon paka itaguang ano nga antakan ko ding itaguang ko pia isi sa media idapan no kadit di tuan rumah kapag iuba sige ay lo no namati pasurungay na pinta nga igalas gi iintangan si galas mintong ay siya do iintangan si galas mintong doho mintang di minanurong no kadis siya ngayon na siya ano aya buli ba ini untuk kasi panas man pun na pamalasot tatalanan kasi tiuso no tok orwoli mo ti ginawa ko kita tiyadi sebagai antakan na pa di sebagai sangulo na masitar kakita kadit jamaat no iya di itaguangan no tok orwoli mo ti ginawa eh ngomusaro kud iyati nakanta kinarahingan dat kakita hindi umat-umat daw momonsek karaton kasindu lima tigi iya sebagai molohing kakita kad ditanak nud napalid orwol ginawa to ko iya iyati sebagai molohing kakita ditanak kasumusuay katumbayaan orwol nya galadit napatay na kapurimanan ki nga napatay no no kadi pelajaran dati di laid isay no pa itumongkiad mantad da katumbayaan anggapon no pa dati napatay no mantad iso ang kebenaran tumongkiad no pa isiyad do kada na ihumod sa irak karikatan kinarahingan ki dat iri na pilihan di siyo ina pa'y kompuong natitid gumo bugyari bo sayra na pod oroy tani komonda disiplin gereja nga hilaw nad agat no ina pa'y kaubasan datid ontakon da disiplin gereja nga no sayrad apurimanan datid agat ti pinindalan disyo karay titit komonda masalah seksual antakon nanda disiplin ki nga hingga gya agatid di piagalan tokod ilo masalah seksual it masalad ko basahanan miagal ko mo nigup mo ginom akon ko iso isala iri ki nga nakurad nahit kaubasan no pa nga iti masalah perzinahan hiri no hat on ta ka disiplin kaubasan nad iri okay nga kada ka makatagod sayra dat haroh nun dohit mungkin kasilapan isuang piyambalutan kanda di tangolon ay okon ko kakakawin dilo di tok kumharo na kago hila sa borong ki okon ko kakakawin dilo di ka haro na gi ang limotulan haro na di tanak pagi baras dim ontok ko na di disiplin gereja nga nudi piswayan dit iya dihat perbuatan disyo ingay mo giginum maninigup no piswayan kon ko iso ingay palanggaran iri nga
Ino pa'y ontakon datim ini kobosanin ni masalad karay titit perzinahan. Ngono po di ngay ontak ko imo nigo, imo ginom. Nga lebih kurang mo tidari ki. Nga ay irin kumon kun ahagat no mo tiri karait no pulet disiplin gereja ahagat no. Ino pa kaguhi kompuong dati det ay nurid di papaindalan nila disiplin gereja. Saraw na kago dati no ka. Pologo san na polot paka parailad miyampay sumuni. Sa ira da karikatan na kinarahingan nga manan do no ka kagasay tutudan. Ilo na hipopiso sa riyan dati pologo sandat miyampay sumuni ka. Jadi inapanday ontakon dat disiplin nga pili-pili nanda dati. Man padadi ko pit atagas ko pi asalat pansusuay man tad kay katumbayaan ontakon. Milon na po terus iduo ng aran. Nga ipiamo ti kapuriman dat perbuatan di pensalade gi madad iduo ng aran gi. Mada ada disiplinon, madad iduo ngaran nga ay maylo berdisiplin da tumano do karohanian. Nga iya di na ti bo. Iati ka daw ti nga itaguangan da kinorohingan. Sayra dat iswang to kapolidon. Mada to kay kinsilon da kinorohingan nga mimpalid-palid to kay makasari ki. Santabi ti jamaat dati dat sumap tumomod da lumanggar ila boras kinarahingan. Sayra nandad oroy tanin dila disiplin teko pengguguran da ngaran. Mada yelo. Umbalay ako nakapapakita sebagai sangulun Adventist ngayon uhot to ki. Haradadi tit borang. Pengkukuran ng kuot pandangan no dat iti hubungan no kumati gereja ka. May na di suanga di borang digi pira-pira pilihan. Saya ingin dilawat, saya ingin didoakan, saya ingin kembali, saya ingin bertobat. Pilihan no po dilo, saya ingin didoakan ka. Ay may pamili edit sa kirad haro pilihan contoh lagi pagalan haro pilihan dat iduo ng ngaran kud mantad kaanggotaan ay lo may pamili tiyo di sang kuro pia baru kon iswang karohanian ay say wawongon dat may dako iduo ngaran kud iswang kaanggotaan gereja ka iya di pia may kapasyon ki ngomenda agat tumatila. Jadi puji Tuhan mantadet kapurimanan datid hali piah dat agat na kapurimanan dat papaindalan laboras kinarahingan nga pati lambos to kay kasarid gumirat ti. Babanan na kago kumadati. Sayra dat papaindalan to kalat peraturan gereja. Iyati na kaguhot. Ay kuminon ondas kari dakod iyo ko natangali malim ka. Jadi paingkuro pia kantakan nga maan pa dati tagwango ino po hihiri kabulungkutan nga iyalo na inakorang audit borasidi nga ino pa'y kabalingkahangan da pamagunan nagi ikahaharan nga minangimpit ti Dibora sidi gisamba amo minangwa. Haro nagi kadawtit nakarati boras nakatarimohi
nga oimpit ilo kamoyan dat kahaharaan, kakayaan. Nga ay mati apatay ilo katumbayan di siyo. Tidak berbuah no. Kamoyan na pohom karikot ako na dirid isa kinenon nga sayra na pod karikot tahiri kanodit anggota idbenti simo tidangay loho dilo nga nilolo may gereja ka idbenti si dagi kagumuan mo titir di atumbayan ako iyati nga asaru to kanagi do kawaya di kanta kan megal tidak kira det paingkuro na pohot kaindalanon dati nga harna po lamilad mo gampuang dat kerohanian dati kumakinorohingan. Jadi ogumu nagiti jamaat dat oimpit mantadil lo kakayaan gi. Oin sana ni da pananu da kinorohingan di laid nga na di silay di silad amay sambayang ka. Ay mati napatay. Ako ni kami agalilat iloho di kabulungkutan. Ilo na po di kabulungkutan nga minatay ikarohanian. Nga ilo na po oimpit ta iswang kakayaan. Ay mati apatay. Nga ama mangua. Ito'y mito. Nga rani kasarit Adventist. Sayrad harohit program ba ang agayo. Koriko Timothy. Miyagal papaharoh to kunundod kumpulan umum buat besar-besaran ka. Penceramah no padati nga mantada Amerika Serikat ka. To koriko Timothy. Nga oimpiti firman di among wat isuang dat kapasian di siya. Kada boroso dat oimpit ta kakayaan. Kadang-kadang ikorohian pemagunan kaimpit na dati. Ando mangwa. Suway ko ilat kahaharaan. Nga haro nagiti korohian. Korohian dati nga milay mo timong impit. Miyagal ko isay do ko'y ominato magapon. Haro dihit pertandingan no magapon. Hari Sabat. Moy nagi pagapon ko may sambayang ki. Ilo nalo ko moyan dat oimpi ti it boros sa kinarahingan dahiri. Oimpi ti karohanian dati. Hara kawin hari Sabat. Moy nagi kawin ko may sambayang. Tok ilo mo tilo nga kaboling kahangani nga iki. Har tambalut tamagangat. Haro dadi ceramah do kecantikan dot poingka hari Sabat. Moy ito kano gidi di kecantikan ko may sambayang. Kamoyan dot ako numati kakayaan nila milomangimpit iti karuhanian dati. Itip ya karorohian dati. Ino po diteno nga kainggaritan di anyaya panganyayaan penindasan. Nga ilo na pot did kamoyan dot samakduri. Suway na kadawlo. Ikarohian na pumagunan, ikahaharaan, imangimpit tidit rohani dati. Ay apatay pananud to kay kinorohingan. May mangko kasari sambayang umantarinsan. Nga kakitanan na po inupay kod dampumagunan nga lobi dat pontingon dati iswang na kupasiyan dati ko dong kinorohingan ki. To kay milad pamuhandaman ko pelo nga sampori-pori to kanamati kapuri Manila hinggo hit mahandati poy mogono. Harinangkod poy mogonon to koot ay dominamangon tay ko ikorohian dati.
sampari-pari to kono kapuriman di kailo to kay kung ngailo to kay dinggo tiso nga ilo na gid apurimanan to kono po bay no to kom OMP ti humadi do ti karohanian ka I will go to kono kumodo na padam talo nga ino po dihi pinakasasad dahiri tana dat it osonong irine no karongaw di borosidi nakarati iyolo mantadidi minongwa ing hatus pilipat ing ngonom na hopod intalo na hopod pengkurahin na naway andati di pira-pirat pelajaran dati imangkui di kanihabgi mendengar dan melakukan iborosiddi iri na hitulundat pinapaing kakato walad iswang isakay dawatu kapiyan ta kila pelajaran dati do bay ina pay nakorongo nakarati nga sumuni ni katumbayan daw kamoy na po nga ina pay nga api na paindalan noretan di kaniha bobasug jadi tokom kada to kono basug ga iswang ko pono nudan boros kinalahingan miloh na po pengkura na po nukadilo dan mengerti haroy kantakan dat sera na po katakan abapti sa tulon nga haro po'y asyo atanud milo po dati borosan dat gisom nalo anoratian di siyo ka nga sera na po nakarati ay kasari tanudon pensuang na di basog mare nakarati na giya nga iati na po ti sa kirad wago ta kano katarimot kebenaran gisom na po dinoratian datim iriri ni tarikot toko nga sera da karati ay kasari dati tanudon iri numuti kumoyan dat papay kakatawalay dahiri pasir jadi gumu na latah dati orikotot mananud nga umbalan to kono bay no mantad ko apa to kanta kanilo ilo na laparingkat karuhanian dati ino po hit nakararang aw na diham ay minanarimo nahawan no rogon haro nagiit nakatarimo nga ano katilambus oribawi tana dahir kinananidi kawatuhan hari nakatarimo nga ay garit to pamagunan tampus na kadaw haray no katarimo nga puang kat kahaharan pamagunan ino pa di katumbayaan nga hiri dadi kasari nga adi mongwa jadi hingga no po paringkat karohanian dati opurimanan no po dati hinggo toko nga iti no mo ti kasiwatan dati gumuli kumakinarohingan moy to kadalat ilo no po rohani dati nga ilat tanad o sonong puan susuni nga o sonong nga kada nando ginawa no hilo ako yung hati ka nga ino po hiperbuatan no hilo ikawatuhan hilo kabulungkutan ino po dayo man dati nga kapuriman no po hilo kawatuhan kapuriman to kad hilo kabulungkutan undali to kono pondolihan dan dati itit karohanian dati jadi puji Tuhan mantadet kapurimanan dati dok suabon no bay no kapurimanan dati hinggohot kinoyonon itit karohanian dati pakiano to kono panghakan da kinorohingan gisambot ino po'y kapurimanan dati did iya dihom gumuli to kadi kumakinorohingan nga uhupan to kadadi siya magiuhup-uhup to kabot
Oke, jadi kanu miampai di tampinay konsikahan production maya dilot kain sasamadan o gumu awayaan dati mo gisusuai kapurimanan dati nga sandi takano kumadi Yesus moed kanu takot tumilambus that I will go rumikat tilot kaposyon hilot tana dat aluhub tana dito sonong moed itinuparuhani dati nga patilambus kasari da mga Umulan iti mo gisusuay katapurimanan toriri mo dato sinuwalan kada katongo haroson lihon haroson lihon nong itambalut Yesus kasasarit korongo mamorni ay soko iran sinunong kada katongo Yesus na sonlihon Armaso takong sumuna Kosurot ako dinangaan kanu misi sa takad isang sambayang kinarahingan isang kerajaan sorga kasuabon ni bayna insan pod on si kawihay tu nakalimpupuse ti kay sisan dat sambayang kasuabon naratian nagidahay dat ogumo kaboling kahangan iswang dat rohani dahay ogumo nagimilam mo gampuong gisambot iyahay no po nga kondorong akatilambus do mangua sumuni miyampad ono nuno po kinayanan dat karohanian dahay napurimanan dahay sumimban yahay nga aporlo yahay dat pangahakan no panghupan no gisambot may dat katilambus iti ginaw dahay damin sombok rumikat kumadya santob di kasindualan dahay nuno po hit kantakan nga ano yahay kagiratan na ginawo kain sa samadan gisambot patilambus yahay dat rumikat sombok kumadya paingka nagit pagindalanan ak pasendahay dubay no nga hinakam yang paydahay gisampot tilambus kasarihat o girot monatos kasarihay dot minsan mo kumadya ampunan tinsanan do sa dahay Tuhan tinasambayang dahay iso ngaran ni Yesus amen.